abatura bahandikire baruhano barugo mu cyaro cya Kasinye Kibambura Kirama Uduku ya kabiri Kisomero Mugomborora yanguwedo mu district ya Buliisa ku company ya Total Energies Uganda yahire mpata n'abamota Angel okutebekana somwanya gwo kwombeka mu eirundaaniro ry'amajuta eri atairenga project. Enfufu eri wano empitirivu nnyo. Enfufu wetandika wano tosobola wadde okutunula awo, tosobola wadde n'abakazi baffe tebasobola okufumba emmere miwogo yonna enfufu oyingira omwo. Abakuba tuna abaana aho bandi tuna abaana bakulwaraga asima kandi bakulwara mitima beti ichuchu lingi likwatabaniza muno gonze enju yaitu tosorono kubyamamu bintu byona saa ziyona usanga ichuchu libisisire. Abatura barukurenga 13 nibo batireho emikono obwo barukugira ngo mucuca hamwe n'urwoya rubi bitumira abana barwara ubuhima hamwe no kwisya kubi namwe ngo tubakitekana byo kurya ahabo kubanabiza mu mucucu. Nganze kamwa kogera ni no mwana alwadde ne asima ku nfufu eno kubanga omuntu ogenda n'okolola nga enfufu yokka yeva mu kamwa nefuma n'owulira mu kifuba mulingo obulira ekizibu kamoto karino bekado sindi azobe loka gino kati mangwing apodo para big tie ko perecha eri do ni chini tonya ni topi gino makena bodi nido para ramongo. Omuchandiko cyabo nibetomboitwa company ya Mota Angel hamwe na Total Energies Uganda butakora hanshonga zabo na munonge zo kubafurira habwa kireka cyo kusyemera umwehwire bakagaruka mu mataka gabo. Insonga nkuru tukwenda minister byabo womeze aije mu kichweka kinarure CPF egyo rundi Central Processing Facility eri eka rusanjo n'ebiri ekintu bakisima kiryawo tekuli kilomita rusanvu mumekao kati kintu kiri flat. Fred chairman wa district ya Buliisa yagamba hanshongeji no kubagishyireho nkabebembezi bitino kuhabura ukwahira ba company ziri kugambwa ecyucu ngo kitari kintu kirunga bumeze uwo muntu tukwenda korora ngo bahondire tuwaleze nabo korora ngo ecyucekera. I think you need to talk to NEMA because there must have been environmental impact assessment done and ways to mitigate to ensure that the health of the people living around the construction area is not jeopardized. Daniel Sekatawa obyo buhangwa mu company ya Mota Angel yayanga kugira ikiyagamba hanshongezi obwagumeze ngo nizihenderwa abahirwe mpatane aba Total Energies Uganda. Tushikirira umugambirizi wa Total Energies Uganda Chris Uchuwuni ukorabira mu butumwa bwa email no kumuterera isimu yaguma yangiro kumara ubwire bw'esabiti 2 gashakwa n'wagaba Ambrose Katoto.